Пайgambar aleyhisselam aytты, Ramazan ayının alğaçkı tünü bolgonda, erteң orozonun biri bolsa, бүгүn tünü baştaldı деген söz da. Bizde tündөн baştalat gündür, bilesiңер da. Ramazan ayının alğaçkı tünü bolgonda, erteң orozoda atkan tünü deyt. Şaytandar baylanat, jana maradatul jin degeni jindin tolko jamandık kıla turgan jindeleri baylanat deyt. Antkeni jinde musulmanдар var, oroza kırmagan musulman jinler var. Şaytandar jana maradatul jin daima jamandık bilen kılıp жүргөн kapır janagıday fasık jinler baylanat deyt. Wa gulliqat abwabun nar. Tozoktun eşteri jabılat, felem yuftah minha babun, anı bir de eşik açılınbaydı. Ve futihat abwabul cennet. Beş eşitler açılat. Felem yuglaq minha babun, anı bir de eşigi jabılınbaydı deydi. Bu degen söz, hurmatlı bir tuğanım. Ramazanda bardık amaldarga emne eşik açılat degen. Antkeni Rayyan degen bir eşten oruza karmagandar girse, başka eşten başkalar dep ayta oturatırgan bolsak, demek Ramazanda ibadattın bardık türüne emne mümkünçülük berilet degen mani gelip çıkar. Ve yunadi munadin. Bir çakırıcı onu çakırat deydi. Ya bağıyal hayri akbil. Jakşılıklı kalagan adam betal, atkar, senin sezonun geldi. Senin sezon degen kanda kırgızça? Malın geldi, möhnötün geldi. Ve ya bağıya şerri, ey jamandıkты göksögen insan, aksir kıskart düşer deyeme. Orozo jamandıkla turgan iş emez. Orozo da emne kıskartıp kal dedi. Ve lillahi utaqa'u minen nar. Oşol Ramazan ayında, oşol tozoktan kutula turgan, tozoktan azat bolo turgan Allah'tın pendeleri var dedi. Danagı prezidentlerge de bizge kol koyup jörüt kominte, bular türmödөн boş olsun dep jarlyk kılıp kiçipeyil dep koy. Ne dep koydu? Amnistiyamiz. Kırgızçası. Munapıs, munapıs jarıyalap jöberişet. Munapıs. Oşol siyaktı Allah Taala'nın tozokta munapıs kılgandары bolot deyt dagı. Wa zalika kulla leyla, muna oşul har bir tünü bolot deyt. Demek har bir tünü Kudaydan suranıp kalış gerek. Oşonun katarına munapıstın tizmesine düşüp kalgan hurmatly bir tuğanım. Eğerde tanış biliş yok. Bizde munapıs tanış biliş bolat da biyakta şu dua tolka. Dua kılış gerek. Oruzda karmaş gerek. İnşallah Kuday Taalam. Gede dünyadagi zulümdükti karap olturup anan akirette estep, akiretteki adiletте istegende kadimgide göңүлүң жай ала түшөт. Анткени дүйнө кыска, акирет түбөлүктү. Ошон үчүн кээде зулумдук көрүп, башка көрүп, мындай бир башкалар кыйындыгын көрсөтүп эме кылганда, ошол бир нерсе göңүлүңү жумшартат. Бул түбөлүктүү эмес, убактылуу акиретте түбөлүк адилеттүүлүк бар. Ал жерде эч кандай сен жемиң желинбейт деген нерсе акыйда, этикат адамга эмне жакшылык берет. Ошон үчүн мындай бир Кудайга таштап кое берген, андан өч алам дештин кереги жок. Бир принципке туруш керек, башка деп ушинтет да. Принципке туруп алышат, мен ушундай болушум керек депчи. Принцип ошол таквалык bizde. Takvalık. Akıret taştap koya veriş gerek. Adam özüne jakşılık kıla versen inşallah barganda bardıq orduna gelet. Ertemenen masturatlarga sabak ötkөндө oşol namaz boyunca bir aya ve jakşı hadisler gelip atat da, namazды taştap koygan adam, namazды geç kaldırıp koygan adam, başka adam. Anan kara olturup adam oşol namazga ele jakşılıktın bari baylanat eken. Egerde namazды ele kaltırбай öz ubagында okup koldan gelişince cemaatка çıkıp tura turgan bolsoň, oşol bardıq baktılыk oşo ele paydalanyp kalgандай eken. Bizdin jaşoobуздун bardыгын оңдолуп кетүүsü oşol namazыбыздын түздөлүүсүнө түздөн түз байланып турат экен. Ошону көп адамдар сезбей калат экен да. Аны бир парз катары гана карап, бул деле парз, мындан кутулдум, мындан тутулдум, кийин тоба кылып коюм фалан түкүн деген менен, бирок сенин бактылуулугуң, урматтуу бир тууганым, ошол намазын канчалык түз тургузуп, канчалык ошондой бир Аллахтын хидаятына жакыныраак, пайгамбардын сүннөтүнө жакыныраак окуганыңа сөзсүз түрдө байланар экен.